Kari Palestine, kari jong kiju, la kubur da Allah, nak Quran, kalinang masan dekat arphoi tertar, pinyo ir kat arphoi, buang ko beriu jonga, rung kari Palestine, kari kaba ayapi, assigned, regini kiju kemtre, penyap itu kiberi badan nakar, kita kadau. Hanal omba adu suppose nam kinum yo shu menurut kan kari Palestine haka jingshan ka Bible kiju kiya lumba kata karish up adu suppose nam day namarba Moses layla meki shakta kari kular banlain aji tak mau jong kari Egypt lagi paro. Nrai kumangi tepat bah kekoran kadi kepala susna batsim ngajing tu ngani kejingalap nak Bible bayana haka dekat ke wapun riu nak kekoran kalau nombasan kong takadau na ya pio ini yo rung hadu sapos nam no pikam penyap it kibriu kibasa Palestine no baki ju kim terang penyap iki takum takim mungkin du na suppose nam, why suppose nam? Kisah yo in kari, bakaja syam ta, kazira ka terika, Palestine.